Hi, so vandaag wil ik de video maken van week 32 van Schwangaschaft. En ja, deze week is de baby bin 42 centimeter lang en al 1,6 kilo ungefähr. En dan kan je van baby to baby unterschiedlich zijn, want some baby's zijn je veel groter, some zijn veel kleiner. En wanneer je geboren zijn, zodat man dus nu ook wel onderscheiden, gewassen ding. Aber ja, dat is ungefähr de Durchschnitt, wat de baby wird gewöhnlich sein. Aber ja. En so baby dat einmal mehr von dat Fahrt merken, wat dat helpen dat den Körper zu regulieren. En wanneer dus wel warm daar is, of wat koude, we zouden het baby daar koulen dat, so die kon zich allemaal beter warm houden en allemaal beter reguleren de wel warm de blijven zullen die wordt. So ja, baby dat ons al bescheiden zo eendrachtig, mogelijk heeft een bes een meekomvinger je bed. Ja, ik heb een basket. Anyway, so baby dat wat de meeste waren ook al kaprof zijn, bij deze tijd. Wanneer niet, dat kan ook nog goed passeren. Dat mag niet er unbedingt niemand zijn. Ik bedoel, dat was het meer interessant, maar ja. De baby, dat Maya, de nerven, ruim meer, die waren sterker, die waren dollar mature. Dat meint dus, die zijn dollar ontwikkeld. Dat is ik beter kan om die kameran. So de nerven die zijn dan dollar ontwikkelen. De lonkjes dan dollar ontwikkelen. Dat is ik beter kan sterker zijn wanneer je geboren is. En so dat is veel grotere chance, veel weniger wat de dokter sterven doen. Want het is zo binnen 32 weken geboren worden, is veel weniger wat de dokter sterven doen. Toen dat ondersteunen en onderhouden. Baby. So dus weniger chance dat du dan Entzündung bekommst en all zo'n. So du sonst bist so afhängig, wenn ich gerade die waren, je beter. En dat verstond dat wat sterker dat dat zo dollar uit meer aan voor de geboorte. Dus nu dat de baby al niet zo veel nieuwe dingen doen, dat dollar onder ontwikkelen wat hij al gedaan heeft, wat hij al in je werkst ongeschaft heeft, dat dollar ontwikkelen. Dat is wat de laatste weken dat meeste nog met te doen gaan, met sterker worden en groter worden. En, aber ja, so, ook de uwen, de baby dat kreeg immer mehr Kontrolle über de uwen en kon immer beter zijn. En so, in für Mama waren wahrscheinlich mal Braxton Hicks sein, wenn Baby ist so kaprof gemoved ist, ook herken, dan der dollar practice Braxton Hicks han. Oh, en dat kan je van jou nog mijn belly gewesen. Aber ja. Ach, du noch mit richtig. Aber ja. Ik had van die tanktop met een best met een wasje erin, so. Aber ja, als je zien kan, mijn kriets dat ook allemaal dollar hier is dat been, een beetje dat het nanje doen is. Dat is wenn wenn wir bis wir uns regen, wir bis kraxe Glück bleiben, das ist gewöhnlich wir, da wird wir im Bett so uns, also ich hab uns Beine sperrt. Das haupt dort wir uns da sicher sein können, dort wir unsere Stabilität haben, dort wir sicher bleiben können, ab und so weiter, dort die Wechenbett alle wen traje dort erst, dort eine besser stehen bleiben konnte. Ich gehe zu schwer soll Körper sein in Wirklichkeit. So, ja. En, so, ik voor mij, ik had nu 13 kilo en 52 gram abgenommen. So. En, aber ich habe ein bisschen überall, das war ja gemerkt haben, dat is een beetje überall, in zijn arms en beinen en alles, fight. Even als sie eine Feite kann, sizes abgehen. Ich bin sonst hat mich Fotos gekauft und du post mir auch nicht. Ich kaufe mir alle Schlaren und dann wieder war er weg.
En wat moet zijn is met de woorden, een paar maanden nu de baby geboren is, met de 5 waren een beetje. En je weet het dan niet trekken. Ganz trekken door het size wat hij voor een zijn eerste baby gehad heeft, dan die niet. Aber die dan in je weet het trekken. So, moet zijn is de woorden nu trekken met die, dat fout ik posten dat. Ik kom hier dus met meten gekauft en alles, so nu had ik mir den nicht ungepost fahren die Kräum. Und doch weil wir dort nicht der Reiche warst. Aber anyway, so ein Teil von dort, wo am der Feitste dort down ist, war ein bisschen abschwallen down. Ein bisschen abschwallen, das ist ganz normal, aber für Tessa abschwallen würde er selber abpassen, dort in nicht, da in sie die Feit nicht Tessa abschwallen. Wenn du Konzern von, wenn du tut nicht, fan, den Körper nicht aufstehen lässt, dass ich das gehört, oder du bist Tessa abbein warst, du bist Tessa, hast Tessa geschafft. En or dan kan het meinen dat je has preeclampsia. En du hast ja mal von geredet. Preeclampsia, das ist nicht fijn. Du musst voedsel met je doen, wenn du preeclampsia hast. Aber da wird auch noch mal euch sein, für einer dort wird. Und noch ein Symptom von Preeclampsia, was ich auch mal gesagt habe, ist gewöhnlich Hüftblutdruck in Kopf, weil die auch nicht fijn sein kann. So, wenn du ein paar seine Symptome sind, ein paar von den Dingen, die man sind, da wird eine vernehmende Doktor davon reden, besonders sein. Und aber bis für abgeschwollene Feit, ich für mich, ich habe besonders mein Bein, was da alle Blutudern hat, ich habe mir den noch abgemessen, so viel weg. Uitgangs von der 31. Weg und der 32. Weg nennen. Und dann muss ich das noch bei sich lernen, dass ich muss abpassen. En ik had er nog energie en ik brukte me dat alle en we doen wegdraaien en bij het video is like wat gepostet worden, like wel vorig samen wegdraaien, dat is goed denk. En aber we doen met wegdraaien, so nou wacht, ik ben video de freezing, vielleicht war het aan een video op, of vielleicht war het oké zijn. Maar anyway, we doen wegdraaien. En dan moet je dingen te pakken. En wanneer je meestal kan je hebben, dan heb je even dem al er nog veel zaken. En ik weet sinds daar al na het schoof, wat ik was zei, you know what, dit helpen we niet meer. Dit waar we even zien. Dit brengen we in een Altenheim, dit gaat in de garbage nemen. Dit geven we zelfs wenn wir het vielleicht wird weit te brengen. En dan wordt er some dingen zegt en dan was okay, het is tijd om dat te loslaten. En ik weet sinds zeer aan ze kennen en ik wil het nog meer. Ik zei, wie tijd te maken speelt dich los worden. Ze worden wat niet speelt dich gedaan, ze worden maar schauflos worden en dan worden ze best geniet gedaan. Oh, ze hadden wat en zei, Janka, dat ik zei, wanneer je het maar loslaten, krijg je dit. So, moet zijn we zei dat wat schaffen. Aber ja, en de show van zo losgelaten, so dat is een goede ding. En wanneer je meestal ken je hebt, dan heb je een show verspeeld. En wat een alle kon weer een feit leggen. So, aber ja, anyway, so mijn fout weer nog opgevallen van wegdraaien. En ik, als ik mijn midwife zijn deed en die bekijkt ik mijn fout en zegt ze, Marga, die moet die bein al aan de heg. Het is tijd om dat je een beetje al aan die bein oppassen, dat is hij. En, aber ja, so, ik deed, wat zij te mij zei, en ze niet bis een badulein, dat direct boon. Mij hier doen daar met een badulein. En, aber zij zei, die moet zeggen mij dat die een bein hast, als wat die hart is. Want die dulein is, en wanneer je wieder verlängert ist in der Schwangerschaft, dann will je ein bisschen Dollar mehr Sattenbein schlucken. Oder wenn er was sagt. Und da in sie lang ein bisschen mehr Raum haben. Und was sie zu mir sagt, dann dreh die Kasse an, dann leih die durch die was, und dann die Beine hech ohne wohnt. So viel, dass die vernäf, so hoch sind, dass die Kopf oder hecha. Oder die besglickende hech sind, wenn die kost. En so dat heb ik dan veel gedaan. Ook mijn pineapple en arandano juice gemaakt. En dat deed ik nu nog eindelijk drinken. En mij spijt gezegd, ik had vielleicht een kliepasje waar een beetje Wutantzündung gekregen. Wanneer ik wegdraaien deed, en dat is even een stunde vorne en alles. En dan
Haf einer trinkt einer nicht ganz so viel Wasser und geht nicht ganz so einfach in den Toilet. Und jetzt, okay, meest kijk ze wat door. Bis dat dit voor ik me, dat wordt goed. En dan wel dat ik wil goed bij toe komen dat een verhebt gaat. En verjaard in dat ik wil van. Ik voor mij, ik heb Fancontrole over mijn Butterlohn. So, einfach ist dort vielleicht noch mehr kriegt, dann nicht Fan, wenn er so Fancontrole hat. Und dann hält er eine Tau und dann wird auch das dort jahrt oder ich gedun kriegen. Und, I mean, ik vreemd zei dat ik geen controle over mijn woede blues had. Maar ja. En... Zijn we weer met me afgereden. Ik was aan video's van Ruud. Ik dacht, je weet niet, maar alle gewassen, alle Ruud. En dan vergeet ik ervan uit die je gepost had til leading in mijn phone. En dan, ja, dat ben je ruim. Maar ja, van 32 weken weer, dan worden de meeste dokters en midwives alle 2 weken een nieuw zijn. En dan wanneer je bij 36 weken is, daar wordt het gewoonlijk changen nu alle weken. En bis zum zeggen we aan de baby oké is, wanneer het zo wat aardig zijn, dat ze dat boezja aanvoeren, dat ze er wat met doen kan. So, en na nu 40 weken is het gewoonlijk, worden ze dat nog een beetje uitdragen. Ik voor mij, onze midwife, die dat nu 40 weken dan... Würde sie auch vernäven, besonders nur 41 Wege, da würde sie vernäven sein, oh, jetzt die mal zu einem modernen Dagen fahren. Sie haben ja, dass Baby alles okay ist, dass die du Fan ist, dass die nicht in Trouble ben haben. Und, so, dass Sachen hat solven für ein Baby, zum Sachen solven. Und das sehr wichtig ist, dass einer einmal ein bisschen abpassen wird, dass einer, ohne Baby fallen, das moven. Das ist besonders sehr, sehr wichtig. Mijn app dat mij te zijn alle dag denken houden. Dat ik zal zeggen met de baby's ik fan moven dat. En dus wanneer dus ik maar gezegd heb, wanneer zo op bein is, zo veel schaffen dat, de baby die schakkelt de mat, die slaapt er dan verstunden en een opa. Wanneer die dan eerst jetzt met doelijn, dan zal de baby zich op mijn spult opgewerkt zijn en zich goed moven. Een beetje van mama een cappuccino. Ik had hier een cappuccino. En, ik leg me dan maar een half liter glas uit. En zo ben je zakken, dat was door dat een kafel naar zo en een half liter glas naar dat. En dat is toch drinken. Dat is een beetje je zakken en een karp en een half meer van het drinken, meer van het schijnen drinken. Although ik daaraan gewöhnlich nog maar aan ze kennen, hier en daar bij een kafel en je met ziet verernt en hier is er wel lekker maar zo interactief waren ze van het schmaing en kon ik je een beetje en ik merk dat ik interactief zelfs ruiken, maar der houdt me aan mijn drinken, want die niet goed uitkrijg. Nou ja, so trainer de baby. Einer soll, wenn einer dann sei geschafft und du hast die durchgelassen, dass die Beine stehen, all wenigstens 4 Mal das Baby handsperrt moven. En ik weet niet hier moet je gemaakt hebben, die smarts abwerken. En so staat daar waar je ook eindrachtig de baby sperren moven. So, wenn einer dort nicht sperren dat, dann kann einer was Kalle trinken oder mit Kaffee trinken oder verschiedenes dat kann einer dann proben, um de baby seine Movement te kriegen. Als je dan nog moet denken, wat einer dan al während der Schwangerschaft mit so meinen, dat okay, wenn ich dit doe, dann moet de kleine sich rein, je schert erom, dann hüpst er bij en weet niet meer, waar zich freien oder wo sich gluten oder entweder stank op door aan de raam. So, wat einmal dan uitgevangen hast, wat die kost doen, um den Baby een Movement kriegen, proef dort. En wenn die dat nicht Movement kriegen kost, dann wird einer einen Doktor fahren, immediately. Wenn nach Moland kann sie dort zurückkriegen fahren von Arachet. So, ja, einer unbedingt abpassen, nur sonst dort alle haben. Und je wieder einer verlängert ist in der Schwangerschaft, je werden je wird einer am Regen legen, although wenn einer die Beine so dort eine Hecht hat, einer Daten gewässert am Regen legen, mir bloß sicher, dass die Stelle nicht legen ist, wenn am Regen, oder hier bin bitte eine Mad, dus heb je een bloeduder, je hangt met een maat, waar het baby dan boven liggen dat. En wanneer je dan 2 liggen dat, dan dat baby de bloeduder of klam, dan krijgt hij niet veel bloed. Dan krijgt hij niet veel oxygen. En dat is niet een fijne ding voor een baby. En ook niet fijn voor de mama, so, ja. En wanneer zich zo interessant uitsperren dat,
we hebben er nog helemaal afgereden, moest ik gewoon een paar video's nu modelleren. Ik dacht ik wilde wagen, hebben te doen, maar well, ga ik dat niet doen. So, wanneer die blauwdruk naar haar gaat, wanneer ik op de linker zijde doelijn dat, dan wordt die blauwdruk gewöhnlich raufgehen. Der wird halt auf der linken Seite wird halt ein Blutdruck raufbringen. Und wenn es dann nicht hoch ist, du hast die dann auch nachher später voll. Hij is hier nog reindruk van mosquito's vertalen, van Megan vertalen. En aber wenn du leicht Blutdruck hast, dann wird dir vielleicht unmöglich sein, auf der linken Seite liegen, dann wirst du vielleicht leichter auf der rechten Seite liegen. En ook voor zo'n wat leicht Blutdruck haben. Da een beetje wat eten, wat een beetje wat zout er heeft. Dus van die appel eten, daar is er een andere vrucht, een beetje zout overstrijden, appelsien, wat allemaal begint leichter te gaan is. Doe een beetje zout overstrijden. Voor zo'n wat hoog bloeddruk gaan, is dat fijn bananen eten. Voor die wat de licht bloeddruk gaan, liever toch doen. En so, ich habe diese Schwangerschaft all sehr wenig Bananen gegessen. Hier und da, was ich best geworden habe, du bist einfach nur an der Weg. Aber ich würde so eine weniger Seite haben. Und ich habe Luther nicht so sehr Trouble gehabt mit meinem Blutdruck, nicht. Aber ich würde da noch ein bisschen abpassen. Dus wenn ich würde einen Kaffee trinken. Ich habe ein paar Mal hier und da mit Kaffee getrunken. Dus zijn verschillende dingen waar ik würde auch gut noch abpassen werden. Wat ik niet wil doen. Sommige dingen zijn ik zo genau, niet zo ik wil vielleicht zelf met alle abpassen. Aber ik voel me am Durchschnitt veel beter. Nu goed, wat ik dus abpassen moet is wenn Wutentzündung. Ik heb nog never Eier bij Baby dürfen abpassen nur Wutentzündung, da ich Wutentzündung krieg. Habe ich noch nicht Eier mit gehad. Nu aber ik da nur Arandano Juice und Pineapple Juice trinken. En dat helpt zo ja. En dan ook zeggen we dat ik maar drinken doe en leichter in de toilet gaan. En ja, so wenn er dann denkt, dass okay, dus vielleicht gestern habe ich sehr geschafft und ich habe vielleicht nicht mehr Futter getrunken oder ich habe den Tag nicht mehr Futter getrunken, dann gut Futter trinken und dann auch noch Pineapple und Arandano Juice, like Cranberry Juice und Pineapple Juice trinken. Und ja, dat helpt sehr viel, als ik beter volgen kon, dat zich nicht so leicht unriesige Problem. Wenn ein Problem sich nicht nur abpassen lässt, dann kann der Körper fertig mit du kommen, dass der noch ein anderes Problem kriegt, und noch ein anderes, und noch ein anderes. Und das will einer unbedingt nicht, so. Ja. Anyway, hoffentlich habe ich von diesem Video wat geleerd. En wenn ich irgendwas vergeten habe, dann beim Videos auf Karten und beim Owen hier ankommen. Und dann kann ich mir wel in de Kommentare fragen. Ich komme in de Kommentare mit leichter Tautum antworten. Aber du kommst gleich zur Zeit, mit noch schwarz Tautum. Und das ist in een ander Video mal sehen. Wenn je eine Frau haben und je fehlt unbedingt irgendwas zu weiter zu antworten. Ich kann auch some von den een van mijn eerste plottische video's, die wat plottisch zijn, dat zijn met midwives en check die wel in WhatsApp, vraag die, want allemaal jullie alle interesseren dat, vraag die wel voor informatie, want ik toen niet kom te antwoorden en je had een vrouw wat veel te antwoorden, zij worden niet wel houden. En ja, veel bedankt voor dat we allemaal waren watchen doen en dan zien we ons in de volgende video. Bye.